هون بخير هاتن سر سران و سر چوان هاتن تماشاوان نجا دگوهره و ایشف جاره کدن به همو کلجانی آخواه لی و جاره بسه پیشباز نو به میوانی مالاوه ام بنرن گلو کیل استودیوه آماده مراد تو بخیر هاتیه ام دکارن تا اوسا بکرد و کرمانجی ناس بکن Murat Aydın. Bəli. Sirti, Navşa ve Sirceme. Sirceme. Zanenga Dicle Perverderiya Konservatuvar edibinem. Konservatuarı beşa müzika Türkiye ne var öyle? Na. Ya Rojava'yı? Na. Ye zanisten geçti. Na. Be Kurdiyayı çuva Kurdiyayı ne zanem. Halk oyunları dibeni halk. Ha tu beşa govendi. Beşa govendi. Ne beşa müzik? Beli. Na müzik şeye. Müzik şeye govendi. Elina tamletül beşa govendi. El perverden müzik şeye ne kutne. beşa govendi. Teberi bername temaşa kiriye? Beli. Şen beşa temaşa kiriye. Şen beş temaşa kiriye. Ve çağı tu ser vakti kem zede mesela utone. Ta ama ziş khodisa jwara qal bikim kelejani çavayı. Gelek. Tu amure kejile dixin. Kurman çıkışana bu. Gitar eledi. Başa serkefteci bota Murat. Sersera çavaratiye meherincem Rustem. Rustem em dikarin te jinas bikim bu kurmanji. Az Rustem je Ahmed'e. Beli. Le Dicle beşa matematik edixunim polasiya adamı 23 salime. Beli. O bisame. Te temaşa kiriye Beli tamaşa kiri ser vaktim. Ser vakti. Kelecaniyet çavay. Kem zede hem. Kem zede bqasi kuj tera bername. Tera bername. Beli. Başa serkeftinci boteji Rustem xeratiye meherincem Arjen. Arjen tujib xeratiye em dikarin te bu kurt kurmanji nas bikin. Tamam usta navê min Arjen ez 28 salî me asla xwe ji Dêrsimê me li İzmirê mezin bûm li Wanderan û min li zanîngeha İstanbulê beşa zimanê İspanyolî qedand û anha jî karê werger û yani nav sektora geştiyarî dixebitim. Balkeş zamaneki balkeş ne var? Bəli vallahi. İroz dikim. Çend zamanat zanîne ha? Valla 4-5 hep hene ku yani Kurdi, Türki, İspanyoli, İngilizi. Bəli û Almanî jî dizanim. Almanî yani jî? ji küçüklüğe xem li gurbetê bûn. Ve çare Murat Rustem un bi pênc kesaran hane. Ben zamanê fu nemsa mirovek. Pênc kes li wê danîne ha û du kes jî li ber heft kes. Yani mixabin Kurdî ne zimanê min e yekeme lê Tu Kurdî çawa fêr bû? Yani ez bêtir bi Tirkî mezin bûm ya Belê. rastî Kurdî zanyariya min hebû ji zaroktiye ve lê xwe bi xwe Te xwe bixwe. Me xwe Başa pêş Kurdiya xistiyane. dewsa wê xweş e diherike li gor Kurdekî. Yani Kurdên li İzmîrê û Stenbolê bêtir li gora Kurdên ku niha bayî didî ziman mixabin ji ber meseleya polîtîkayên asimilasyonê filan li Stenbol û İzmîr ku tew ji xwe tu kadîfe kale mezin bûbe ne var wek Kurdistanên biçûk niya jî Mêrdîna biçûk jî Mêrdînê, rast. kadîfe kalê malbata hewl daye wê çaxê ziman biparêze lê anha zehmet e rewşa zimên di nifşên nû de li metropolan xirab e. Nifşê berê ku em bêjin temeyên te çûbûn metropola malbata hewl dayê ziman biparêzin. Saet xweş wat tu bi awayekî herikbar Kurdî daxve. Hûn amade ne? Beli. Hûn amade bin em ê dest pê bikin. Te guherê dest pê bikin. İja berî ku ez pirsa bipirsim û dixwazim ez bi Kurd û kurmancî wisa qal bikim ku em ê çi bikin. Çar beşê me hene, di her beşekê de pênc pirsên me hene. Beşa yekem û duyem li ser hevdûne. Çima dibêjim li ser hevin ji ber ku di navbera beşa duyem û sêyem, di navbera beşa sêyem û çarem de pirsên sedî sed hene ku puanê we dikarin bivin du qat û dedî ku pirsên bi rîskin puanê we dibe ku nîvco bivin. İja eweya jî ji bo ku em karîbin ji we bipirsin gerek we di beşa beriya wê de pirsek be jî we rast bersivan dibe. Ger ku di beşekê de we qet rast bersiv nedabe mafê wê pirsa stedî sed bixwazin tune. Bila haya we ji we hebe ji bo wê di her beşê de teqez hewl bidin ji xwe mesela bûtonê heye dema lembas sor ez vebijêrka dixwînim A, B, C, D piştre lembas sor vê dikeve. Ger ku hûn di demeke ne rast de pranî ku hûn zû pêlêkenê sistem otomatik masa we jê davêje hûn piştre pêlêkenê jî mafê bersivê dibe ku nê masa we bila haya we jê hebe û ji xwe beşa finalê zêdî sa bînin bîra we wê çaxê mafê we jok hera heye ger ku puanê we hebe hûn karin vebijêrka jê bidin avêtin hûn karin pirsê bidin guhertin di beşa finalê de ez ê dîsa bînim bîra we hûn amade ne? Baş e te guherê beşa yekemîn dest pê bo
بو بشا یکمین بلا پرسامیا یکمین ب مامه کوش دشته ته و بارک ستریل پشته آ کوسی ب جوجی ج غزال د رق رستم مامه کوش دشته ته و بارک ستریل پشته کوسی جوجی غزال رق بشکه جه بیجم غزال تگو اره؟ اره. رستم دبی جه غزال گلو راسته آنا بخواب غلط بو آرژن ماسات وکتی مافی برسی ویتی بله از ببیجم به جوجی تگو اره؟ اره آرژن دبی به جوجی گلو راسته آنا ساعت خوش رستم از من قیت عجله کرد عجله بچکی دم بسکنیا غزال من غز من بخوا غزال پشتاون نه سر پشتاون بارک استری هی ندید نه لی جبر کلجانیه بله، جاد برات کلجانی. بیراو دبه 30 ثانیه پاشه دبه 40 پاشه دبه 5 و دبه شا فینال دش خو دم تنيه عجله نحوجي عجله بكن جبوش خو از دپرسم تگو اری آنا بلاقت دي بلحق هندما وجهي هي بكلجانيا الذي جبوكم برسن دسبيك جبوكم برسن هناكي هسانترنجي حاول بدنا عجله نكن آرام دو ساج خو از دكارم جواره برسي بخوينم دوباره بكم جهلات دمي ده حيانا كش خو كسكي بروبلم نجياي هو نجين امي درباسي برسا خويا دويم ببن جبو بشاي كمين بلا برسا ميا دويمين ب قرار زفستاني نقطه دکله کی جانته جهه والا آ هاوینه ب پاییزه ج بهاره د هرتم آرژن از جاره کدن ای قرار زفستانه اوی جهه والا و کی جان وره از باور دکم آ هاوینه به باور جننم له تگوره اره آرژن دبه آ هاوینه گلو راسته آنا ساعت باش دیدی لیبر مثلا نتنی مثلا قراره نه ورید جبو كنت زوستانی کاری به قوتت هبن و خوارنات هبه دیوت هاوینی آمادهی کربه حاضری کربه چاندکه پر کوناره یا کتدی جدما مدکارم بیشن جدما نوریتیکتی که هاوینی ایدی حشک دکه ترشیه چه دکه شوشا دادگرن دکلینن وکه کرموریان کو حاضری دکن جبو چاندا کرموریان و یا مروان از دین قید فرده وکه بدویه حاضری زوستانی دکن ایجا قرار زوستانی هاوینی دکله جبو کت کاری به زوستانی بخواه ساعت خوش آرژن سپاس دکم بو برسوا دویمین یا راست امی درباسی پرسا خویا سیم ببن جبو بشا یکمین بلا پرسا میا سیمین ب روژا دایکان د چند گلانه ده تی پیروز کرن آ شمیا یکمین ب یکشما یکمین ج شمیا دویمین د یکشما دویمین آرژن از الو و بجار کم بنهرم بخوینم روژا دایکان چند گلانه ده براستی نزانم کی جان برسه براسته تخمین بکش بکو از تخمین بکم يعني يجي تدي هول بدا كام يزبكه از بیجم یک شما یکمین ب تقولي اره ارجند به ب يكشما يكمين قالوا راسته انا خاب غلط بو رستم ما صاحب كتي ما في برسوي يتي لجا جار بخوینه شميا يكمين شميا دو يمين ويكشما دو يمين يعني افاناج بو غلانينه بله آه يعني شميا يكمين بله. تقولي أري. رستم دبي شميا يكمين قالوا راسته انا
مخابن غلط بو مراد مافی برسوی یتیه ماسا تفکت یکشم دو یمین دگوهره بله مراد دبه ده یکشما دو یمین گلو راسته آنا ساعت باش نوره روژا دایکان هر جار دمه ها گلانه ده یعنی هفته یا دو یمین روژا یکشمه ده پیروز کرن تقز وجه هر جار پیروز کردی لی او ایجا یکمین و دیمین و شمی و یکشم بروف دبکو تبل هف دیگه امی در باسی پرسا خویا چارم ببین گرکو هون آماده بن جبو بشا یکمین بلا پرسا میا چارمین بی کی جان باجار بچوک خوین کل حنک دیناس کرن آ سمسات ب ملتی ج برجوک د خلفتي رستم زرجه بخونیم مامسته کی جان باجار بچوکین خوین کل حنک تناس کرن ترکی تدی نابکوی نزیوی تشتی هیا او چوکین کودی بین کل نزانم چه بکو از نخوازم ترکی های بشم لیز باورم تفهم کرد که قالا کی جان چوکی دیگه بله و نسل وانجی پر کم تدی مایه دماته ده چه 3 ثانیه تمانه C سر بیرجی تگو اری اری. رستم دی به جه برجو گلو راسته آنا عطش گلک جارا جبو کسین کوسا پر بالکشن مروین بالکشی نه وسا دی به تو وقت چوکه کل حنکه دی به کسین وقت پر کمل دنیا باشه به وی برسه و راست امی در باسی پرسا خویا پنجمین یا وی بشون و اوش بداوی دو به بنرن کام ده انجام و بشه یکم ده هر کسی چم پوانه و خواه هنه و ناماده بن جبو بشه یکمین بلا پرسا میا پنجمین ب کی جان پاریزگه نه جیرانن آ ملتی آمد ب اردخان ایدر ج موش چولک د سواس ارزینجان مراد کی جان پاریزگه کی جان باجار نه جیران اردخان کره arda Türkiye Belki ki masine kudi de 10 saniye demane de Sivas Erzincan de goere Bele Murat dibe de Sivas و Erzincan gelo raste anna مخابن غلط بو ارجن ماسته وکتی مافه برسوی یته بله از دوباره بخوینم ملتی آمد اردخان ایدر موش چولک کی جان جوانا نه جیران از بیجم به اردغان و ایدر de goere اره ارجن dibe be Erdoğan و ایدر gelo raste anna ساعت خوش به پیروز دکم باجارک دور توانده هی نه وره دور تخمین دکر yani az جی باور نمو Kırse ortama navberavanda Çava? Navberavanda kırse از باورم خرسدان ورانده نه وره دبه باجارک de ortawanda هی gelek carat mesela Ahmet و ملتی پر مرود بقين belki ne او ne ciran le او de çungu şere nefsa diyor kuncikere سینورکی Şunlar پچوکه ki küçük نوبراوانه digejin hevdu ما beş بداوی کر بس بشک خوش بو و هر سیاجی هولدا بوتون رج دیگهجن و برسوین راست شیپر بون ام بنرن ده انجام beş ay کم در روشا پوانان چیه مراد 500 puan رستم 2000 و ارجن جی به 4000 puana هون در باسی بشا دویم دبن ایجا جبر کوینا بشا دویم و سیم ایجا بشا فینال دش خو هر پرسک 10000 puane روشا puanan دوان درات سرو بندبن ده پرسن سدی سد در روشا puanan پر دگواره امی بنرن ده بشم پیش ته روشا puanan چه به هون آماده بنه می در باسی بشا خویا دویم ببن آماده نه بله بله دگواره بشا دویمین دست پیدا و بشا دویمین بلا پرسامیا یکمین ب خوندنا حجمارا
Düdü 0 0 0 0 düdü. A rast kijane. A 2 milyon 20 düdü. B 200,000 düdü. C 20,000 düdü. D 2,000 düdü. Rüstem, Murat tujی پهلے که پهلے نکری؟ پهلé که خانه به. رستم، کرم که ما فی برسویتی. ما مستدکان هم جار بخوینه دو 0 0 0 0 دو 4 حب 0 هنا. 2 milyon و 22 آی داید نیست امکان آواز بخوینه اری از به بشیر کام بخونیم A 2 milyon 22 B 200,000 C 20,000 D 2,000 آ 2 milyon و 22 تگو اره؟ اره. رستم دبی A 2 milyon 22 گلو راسته آنا هات باش جارم روز بر کلجانی بجید بله کلیجانی مگود عجب مساج هزمارا احتمالا کومیروف گفت. غلط بله. نوری بیجه ليش بركوش خد ب ج و د دوري مليون ابون اوتوماتيك شوي اد بيجه واي از ليفرم لورم اما در باسی پرسا خویا باش لزابزا خوش دچن لام ور خویای د بشا فینال ده اوی دناورا و هر سیاده گلک جارا بشا فینال puan ku pir dûrî hevdû bin pirsên sedî sedem napirsin ji ber ku finalîstek derdikeve belkî we jî dîtibê di bername de lê ku wisa biçe beşa finalê de rengê anhan mirov nikare texmîn bike نه Misal hevalên re jî gelek jara ew jî ji xwe ya jî kesên li ber ekrana li malê temaşe dikin dibên gelo wê beşayek yemîn duyemîn hewl didin texmîn bikin kî dibe finalîst lên mirov nikare texmîn bike hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya duyem bibin ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya duyemîn bê kîjan ji bo kesên ku xwelser pişta hinekê din xwedî dikin tê gotin A. Xemxur B. Xwînxwar C. Kurtêlxur D. Çavsor Murat Ben be خوینخوار Xemxur, xwînxwar, kurtêlxur, çavsor ji bo kesên ku xwelser pişta hinekê din xwedî dikin خونخوار te guherê Belê. Murat dibe B. Xwînxwar gelo rast e an na مخابن غلط بو arjen masete veketî mafê bersî ve yê tê بله ez carek din bixwînim erê ji bo kesên ku xwelser pişta hinek kesê din xwedî dikin بله ez bawerim qey C kurtelxur nizanim te guherê ere arjen dibe C. Kurtêlxur gelo rast e an na ساعت baş te pîroz dikim peyva kurtêl we bihîstiye بله kurtêl bi rastî min jî nebîstiye kurtêl hûrikên nan کنان ji hûrikên nên re dibên kurtêl مشاش فهم کرد برس evet şaş fêm kir îjar kesê ku tenê li dû tiştê yanî ek wek parazitan bêjin ser pişta xel hinek kesê dinê hûrikên kesên dinê ser pişta wan xwe xwedî dikin naxebitin îjar dibe li dû kurtêl a diçe kurtêl xur e ji bo kesên bi vî rengî tê gotin bes navbera te û tiştên gotinên çandî xuya ye başin Valla caran mamoste ez li vebijarkan dinêrim xweş ku texmîn bêjî bêjî texmînên dikim ere texmînên başin saet xweş em ê derbasî pirsa xwe ya sêyem bibin ji bo vê beşê amade ne ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya sêyemîn B di hevoka ez diçim Amedê de kîjan hêman tune ye A. Kirde B. Pêveber C. Têrker D. Bireser Arjen Dibe ez dubare bixwînim ez diçim Amedê kîjan ji vana tune ye pirseke gramerê ye Valla pirsekî hinkî dijwar e ji bo Dibe ku dema ku tu Kurdî xebitî be
Hinekî zanînê xwe gramera Kurdî bîne bîra xwe. Berê yeni wan tiştan bûm lê ez bawerim ji bîra min çû yani kîjan nizanim lê Kirde, pêveber, têrker, bireser. ez ê bêjim bê pêveber. De goyerê. Erê. Arjen dibe B pêveber. Gelo rast e anna. Mixabin galet bû Rûstem masite veketî ma fê Sen bersivê. rejek katkanı dubara bike. Erê. Di hevoka ez diçim Amedê de kîjan hêman tune ye. Kirde, têrker û bireser. Ve bijer katca terker. De goyerê. Erê. Rûstem dibe C têrker. Gelo rast e anna. Mixabin galet bû Murat masite veketiye. Dîsa hat ber En destê azından te. basar çit kemalması. E du ve bişerik mane di Murat te. Ben bu şansı yok. Kuz der haqqê wê de agahiyek te tune be tê texmîn bike. Navera te û gramerê Ne avlat diyemem. wê çaxê tê texmîn bike. Kirde an bireser. Bile kirde be. Te goyerê. Bele yeri. Murat dibe A kirde. Gelo rast e anna. Mixabin ve pirsa gramerê de sê bersivên şaş. Kirde yani ez ê ku dike. Pêveber dawiya hevokê ye ku Tirkî dibên yüklem. Ne var ê? û têrker ber bi ku ve diçe ber bi Amedê ve. Lê bireser angon nesne. Kemalsiya me kemalsiya. Bireser angon nesne Gramerê tune. de Tirkî ba ihtimalek mezin wê hemûyan. Ji bo yê migoş xwest dibêjim te dî pirseke gramera Kurdî ye. Lê di hevokê de ne wisa bireser a ku dibe çi diçim, kî diçim bersivek wisa tune ye dib. Ew jî bireser bû. Canê we sax be. Em didin xatirê lawaziya gramerê. Hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya çarem bibin. Amade ne? Ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya çaremîn bê. Di laşê mirov de navê cihê ku du hestî digihêjin hev. A. Kovik B. Movik C. Tovik D. Serik. Rüstem? Em bejer Di laşê mirov de navê cihê ku du hestî digihêjin hev. Kovik, movik, tovik, serik. be movik. Te goyerê? Erê. Rüstem dibe B. Movik. Gelo rast e anna. Saat baş. Ne var ya? Movikê tiliya, Belê. movikê piştê. Em ji war dibêjin. Movik. Em hatin pirsa xwe ya pêncem ya vê beşê û pişt re ya pirsên sedî sed ew ê bên. Hûn amade ne ji bo pirsa pêncem? Ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya pêncemîn bê. Kîjan ji derveyî xwe nikare ji yên din xwînê bigire? 0 A B A B. Murat, Ama zitkari lisan. kîjan ji derveyî xwe nikare ji yên din xwînê bigire? Dedî vana komên xwînê ne? He. Navên grûbê xwînê ne? Kîjan tenê dikare ji grûba xwe bigire? A. 0. Vebijêrka Vebijêrka, A belê, belê. 0. Sıfır, Te goyerê? belê. Murat dibe vebijêrka A 0. Gelo rast e anna. Dede herkesi böyle herkesin karabısıyla. Gerek usabe. Kan binerin. Her bir Yemin şeyi usayım. sen koy. Yemin şova ve khuna bir şey yok. Ez jî 0 pozitifim. Ez jî Şubat pozitif. cîhanê dibe nema 45 wan mirov 0 xwîneke ku pir tê dîtin. Ev beş jî bi dawî bû. Ja kan binerin. De encama beşa duyem de rewşa puanan çi ye? Murat bûye 3500 puan, Rüstem bûye 8000 puan û Arjen jî bûye xwediyê 5500 puanî. İca em ê bi vê tabloyê em ê biçin pirsên sedî sed. Pirsên sedî sed hûn zanin yek bi yek ez ji we dipirsim. Buton tune, dem tune, pirsê we ji hev cuda ne. Ez ê ji Murat dest pê bikim. Murat, tu pirsa sedî sed dixwazî an na.
Ji bo ku ne mecbur. بله بله ماموسه بله جبی آن پاشت کنم خواهیم پاشه ویگانا ده پاشه Du beşek din de tu. Dê beşê ne xwazî dikarin ne حق xwazî. مرو یک تنه Na na piştî beşa sêyem dîsa heye. نه توازن ماموسه Tamam. Ji bo Murat bila pirsa me ya sedî set B. Gel heya cîhanê cara pêşîn kîngê ji milyarekî derbas bûye. A 1705 B 1800 C 1900 D 1905 Nüfusa cîhanê kengî yani kijan salê ji milyarekê derbas bûye. Acele neke ji ber ku dem tune ye. Wekû zayîneke pir îstatîstikî ye. Ji bo wê dibe ku tu ji xwe re قایو فرانس اوکیه یا سا دم آیدی نیزی منه ده gelo kengî ji milyarekê derbas bûye. بله بله ماموسه به Te goyerê بله مگوی Murat dibe B sal 1800 gelo rast e an na. Saat xweş. Te pîroz dikim. Te texmîn kir an wisa cîkî de dibine şête de. والله مليارين كو تقول مليار يا أري. نفسها دنيا برا اس بارسونك باش بشو مليارين كو Gel o kengi karî. تحمين An haw nüfusa gel heya dunyayê hûn zan bûye çi qas? 8 milyar yani Ana zêdetirî heft qasî 7 milyar û 7 milyar. nehsûz û nod û 4 nehsû heftê û 4 milyon tiştekî bi vî rengî ye. Nêzî 8 milyarayê êdî. û her sal jî Zêde. qasî ji sedî 1.09 jî zêde dibe. Dünya pir mezin ye. Em ê herin Cem Rostem. Rostem tu pirsa poyê bûn duqat Murat divê naverê de. Em herin ji Rostem bipirsin. Pirsa sedî set dixwazî an na. بله دخوازم است. Dixwazî? بله. Wê çaxê ji bo Rostem bila pirsa me ya sedî set B. Li gor texmînan heta niha çi qas mirov hatine dinyayê? A ji 100 milyarî zêdetir. B 5 milyar. C 20 milyar. D 10 milyar. Xwe qala texmînê dike zaten. بله غلط تخمینی دیروگا جهان پرد کوره گلگ میره واتیم چنن جام چقاس تخمین بکن جده 20 از بفکر خود بیجم شخون نه اقاسه نیزکه دا اقا میرو زیاده تر چنو عادن سدی و پینجی دا مامه Navbera kijan ve bijer kadmayı? او به سدی و Yani 100 milyar zêdetir an jî 5 milyar. Navbera her diyadmayı. لا Dema ku tu galet bersiv vidî, mafê te hîn jî heye tu Bele. bersiv vidî, berdewan dikî, ji bo ku ponê te wê çaxê tên ciyê xwe. Ciyê xwe. Yani tu dikarî sê cara bersiv vidî, lê ne tu dikarî piştî bersiva yekemîn vekşîjî. Wî mafê te jî heye. Gelo, heta niha çi qas mirov hatine dinyayê. تخمین همونه یکمین از بیجم 5 میلیارد Te goyerê? بله یاری Rostem dibe B 5 milyar. Gelo rast e an na. Bixabin Rostem. Ne 5 milyar bû? سدی زیاده تر نه 5 نبه نزدیک 20 میلیارد از بیجم 20 میلیارد چه Te goyerê? Erê. Rostem dibe C 20 milyar. Gelo rast e an na. Mixabin Rostem.
İja du ve bijerken pür duri hevdû پر دوری هم مایه Ne var ê? بله Bijer Jiyekem- deh kat zêde yê hevdûne. Dûrî hevin yani. ji 10 milyar yekemîn de ew mijarê min de hebû 100 milyar zêdetir duram got bawer nakim aqas ez ana ji bawer nakim 10 milyar hebe ez ê car bêjim a 100 milyar zêdetir Te goyerê Erê. Rostem dibe a ji 100 milyarî zêdetir. Gelo rast e an na. yekem de ew ji Xweş. mijarê Xwe min de bû te pêşî şîrova te belê li gor şîrova xwe bersiva duyemîn te bidaya ji xwe te bigota set. ay na yekemîn de min ê ay bigota 100 milyar zêdetir car jî min got gelo aqas hebû Piştî pêncî mi got teqes te bêje a Ez ji ber ku burada deh û evê bîst damam. vay ana heşt Erê. milyare. Canê te sağ be. Saet xweş. Em ê îca biçin cem arjen. Arjen tu pirsa istedî set dixwazî an na. بله دخوازم مامۆستا Xwazî. Evet. Ve çaxê bila ji bo arjen pirsa me ya istedî set B. Li gor daneyên neteweyên yekbûyê li cîhanê di saniyeyekê de çend zarok tên dinyayê? A. 1 B. 1.6 C. 2.6 D. 3.6 بله ji xwe yek nene em roj bi roj zêdetir dibin ji ber ema nikare yek be lê Di saniyeyekê de çend zarok tên dinyayê? yani ez navbera B û C mam ez bawerim ez ê texmîn bikim nizanim kîjan Tê rast e. texmîn bikî ne were ji be ku zayîneke îstatîstîkî ye ku tu li ciyekî lê rast nehatibe zehmet e ku mirov. Ez ê bêjim C 2.6 Te goyerê Erê. arjen dibe C 2.6 gelo rast e an na. Saet xweş arjen. Texmîneke ke Spas. puanê te kir. Texmîneke du rast qat. bû. Pîroz dikim. Wek min gotî pirseke pir teknîk û îstatîstîkî ku mirov merax kiribe û çûbe lêkolîn kiribe dibe ku bîra mirov de mabe. Em binerin di encama pirsên sedî sed de rewşa puanan çi ye? Murat bûye 7000 puan. Rustem ji ber ku di cara sêyemîn de bersiva rasta puanî bûye 4000 puan û arjen jî bû xwediyê 11000 puanî. İca em ê bi vê tabloya puanan biçin beşa sêyem. Taybetmendiyek beşa sêyem heye. Ew ê dengek bê. Em ê li dengekî gudarî bikin. Piştî deng ez ê pirsê bikim, li gora wê pirsê dî hûn ê dîsa pêl butonê bikin. Lê pirs bi dengê re eleqedar e. Hûn amade ne? Te goyerê beşa sêyemîn dest pê dike. Ji bo beşa sêyemîn û pirsa yekemîn bila dengê me bê. Fistanê tey beleke wa xu felekê yeman Etekê tey beleke wa xu لکه یمان فستانه تی بلکه تاقو فلکه یمان اتکه تی بلکه تاقو فلکه یمان Ji bo beşa sêyemîn bila pirsa me ya yekemîn bê. Navê vî hunermendê ku van rojan zêde tê guhdarkirin çi ye? A. Latif Hezexî B. Fadilê Cizîrî C. Salihê Şirnexî D. Kerimê Jîrkî Arjen ez ê navê A wan vî dengê vî dengê Emir Mezin ne dengê hevalê ciwan dengê wî naskirî te lê nizanim pê bawer jî min e. Ez ê dîsa texmîn bikim ez ê bêjim B Fadile Cizîrî Te goyerê Erê. Arjen dibe B. Fadilê Cizîrî Gelo rast e an na.
فلك يمان هین هاوی داری بریشی واخو فلک یمان هاوی داری بریشی واخو فلک مخابن غلط بو مراد ماسات وکتی سترانه قزاق سترانه باز زانه يشيل اخو فلك يمان كريمي شركات بهم يا باش قوداري كيف سترانه تگوهره بله بله مراد به ده کریم جیرکی گلو راسته آنا راموسانا بهیری واخو فلک یمان راموسانا بهیری واخو فلک یمان ساعت باش ده پیروز باش دکم گو. ده بدنگ آپی فادر تبله هرکر از باورم خاله کریم جبرم سلاوی خوشی پیشکش تکن جبو او حواله کوپر دستراجی حواله ما مسعود بله بله شوال مسعود گاور البي كوي كمان تخوي شوال او كاوده مسعود جیپر دستراز باورم کنه غلط بم دبکو جبرنامه هنری ویدنگا حواله مدا گوداری کردن خاله کریم دریایا سترانین کردیه او دویم قدر و قیمتا کسی وک خاله کریم بزانی بن جبرکو ام دکارن فولکلورا خویا کردی تشتی کو جوان هند بن و قید دکن بگینیم پیش روزه دا کو سترانین ما چندامه بيجي او كاريكي بيروز دكم براستيجي او بيراوان بيرك ناي بيرك بيبنيه بيرك بركورو تجيه امجي كسن كوش رياوان د شوبينن دوی اموان قید بکن بنویسین ده شifre بکن و راگینن نفشنو داکو زارو کلمه کوهین جدایک جنه بونه کاری بن اوجی لوان سترانا گهداری بکن چاوی ناورا و گهداری کرنا دنگ بیجان یا جی سترانین کوین مراد ایتا چاوی باش يم بر باش پر باشه رستم تو بله مجزه ترجي از ارجن دنگ ایتا بیش چاوی این نافدار از ناس دکم لی هین کماسی ما هنه یعنی مخابن باشه ساعت او خوش امی در باسی پرسا خویا دویمین ببین یا به بشه آماده نه بله جبو بشا سیمین بلا پرسا میا دویمین ب کی جان ناوی زانستا مرووناسیه A. Paleontoloji B. Antropoloji C. Demografi D. Etnografya Arjen از بیجم ب antropoloji. Tegoere اری Arjen dibe B. Antropoloji Gelo raste Anna ساعت باش پیروز دکم از باور مش خم ماسا کی و کتبا و افرسف دابایل و هن اکی زو بله کرنه مره و فرق کرد اما بلزابه زا در باسی پرسا خویا سیم بفنج بو بشا سیمین گر کوهنجی آماده بن جبو بشا سیمین بلا پرسا میا سیمین ب لگور تخمینان لجیهان کومال لیلکان آهری مزن لکودر دیجی A. Basra B. Kahire C. Şam D. Bismil Arjen لی خست لی dem heye demat pirayna اری acele neke Lugor tehminan li cihane koma leylekan ah heri mezin li kuder edici کامان لیله کام براستی نزانم کی جان برسی براسته لی آنجی به دبه بلکی راست به از بیجم به قاهره Degoere اری Arjen dibe B. Kahire Gelo raste Anna مخابن غلط بو رستم باسط وکتیه مافی برسیوه یده از بیشم جه شان Degoere اری Rüstem dibe C. Şam Gelo raste Anna
خابن غلط بو مراد ماسات وکت یه دی سمافه برسی هاتشتر فهمت تقول قاهرة وشام كنا قلت لهم سلافي خوش بسم الله شهن بلا بصرة بلا آ Bas- باسرا بله. تگو اره بله، بله، بله. مراد دبه آ باسرا گلو راسته آنا ما شاء الله بسمي نوره مگو تقص کی پله که پیشی بیجه بسم الله جبکو گرک یعنی مروف دکاری بو بگو تا چه علاقه چما بسم الله ناف آقاس ناوین ولاتین بیانی دنه هونج بسم الله چونه باتمانی هاوینی بله زیادتر والسر دیرکن جیرانه دیتیه. و دیتنه کلگلگ جبو چه چکتر خستنه بله ایجار دماکو ایدی الودرال سر هیکار رودنین و وی چه چکا درخن جیوانی بهمدانه جیوانی کو ایدی چه چکا دردخن و بدربه کده لبا هفدو و کومی جی هری قربالق هری زیده کلگلگ سکن بسم الله اویاد دنیا ده وسط اره بسم الله دي بقول لما يعني وشامين تدي نكو بلا ولا مثلا بالك الولات كي لك برزيده تربنج بسم الله بله. لده همان كليه ده ولا همان جي كو هري زيده كوما لك عليه دجي دما او كوچ كرنا لگان ايدي وزاتن ايجا پشتيوي بر به پاییز وان دچن بر به جيرا افريقيا و بجن جيرا هندستان وان بر به ولاتن تروبيكال گرم ودش خودچن ليه ليفر دما تشيك در خستني ويلا ويلا لفدرانه إجا مگوش خوان ها تقص كونشون باتمان وديتيه ياجي بسم الدنافانا ده وساقنا في زاينا جيدي زباورن بنا ماج بيركن ما جرى من سيرت يعني سرت دي باتمان ده صار بسم الله باتمان وقرطلان يعني وكال برتدي كمان. مگو يا بسم الله شينا بان küçük بسم الله küçük tabi Basra körfeze kalmazına يعني ايدي جد كيلكا قراغا جمي ديجلا إجا بربي جيري كوشتكن في زاينا جيم بهدو رقنا ايدي زاينا كو جديج بير لكن نوري ام هاتن پرسا خويا چارم جبو بشا سيمين اما دنه جبو بشا سيمين بلا پرسا ميا چارمين ب دزرياين جهان ده جعلا هري كور کی جانه A. Mariana Pasifik B. Puerto Rico Atlantik C. Java Hint D. Moldoy Arktik Arjen جعل هري كور Çağla Helikur. Evet. يعني جي هري كور يه جهاني Ye cihanı ben mefhem le Ez ê bêjim A. Mariana Pasifik. دگوهره Erê. Arjen debe A. Mariana Pasifik Gelo raste Anna ساعت خوش تفیروز دکن جیه کی دبن هشته ده مابوز وقت زاینه که بی Valla رنگیان dibe belki kuvun Dibe ku ciye ki belki de rast- kuandı böyle. حجبه کو زاینه که پر بربلاوه لجهان ده دبن نقطه هری کوره Pasifik de biremin da bu. Pasifik. Belki jiber Pasifik'e ma be. Jiber Pasifik az دبیراته ده ساعت خوش تفیروز دکم ناوراته و تخمینه جی پر خوشه خوش şans Murat خوش hayatı. Okyanus tabii Pasifik bu yani öyle de aslında o. Mariana yani. Eri. Evka Mariana. بله ده ناوا پاسیفیک ده جا بله، بله، بله. جی هری کوره Şendeki bere Yapma. mukandı bu nizki Marshall Adaları digot. نوره Marshall Adaları C eni kur. Şendeki ber varım az mal bu mugot acep li dünya en C kur kuder. Berastı cümle nari bu. Mepelekir vakti da berya mepelekir. دورنا هاته ام هاتم پرسا خویا پنجم یا و بشه پاشه دیسا و دوی بشه ده هر کسی پرسا برسه کوی راست هبو Nametin. ایتا تونه Bele. آته هبو Vazim bismillahiydi bir yani. ایتا مراد ایتا جی تونه بو Böyle yemek یک هي رستم و چاقش بو کتو مافی سدیست. عجله لز هول بده بچکی لز به یانا تدوی مافی پرسا سدیست نشتره بلا حیات جه هبه هنا آماده بن جبو بشا سیمین بلا پرسا میا پنجمین ب
Kîjan navê tirsa ji biyaniyan e? A. Agorafobi, B. Aerofobi, C. Aquafobi, D. Xenofobi. Lêxin pir bê biriyar. Rüstem masada veketî mafê bersivê yê tê. Acele neke 6 saniye te heye. بله Kîjan navê tirsa ji biyaniyan? Agorafobi, aerofobi, aquafobi û xenofobi. Hewl bide ji wan navên ku hene. Ji xwe digişa de fobiye خوب یعنی tirse. بله İja watên dinê. Tu dikare ji wir texmîn bike ji xwe re. Agora, aero, aqua û xeno. ورجیر که به بورا فوبی Kîjan vebicêr? به B. Aerofobi. آیرو Te goyerê? بله Rüstem dibe B. Aerofobi. Gelo rast e anna. مخابن غلط بو arjen masete veketî mafê bersivê yê tê. بله ده Gelek zimana jî dizanî tu bu avantajê neha. من از باورم برسه دزانم لی از بیجم ده زنوفوبی Te goyerê? اره Arjen dibe D. Xenofobi. Gelo rast e anna. Hadi baş te pîroz dikim. Aerofobi tirsa tirsin teyare swarên Zor. ew ji firînê tê ji xwe. Agora ditirsin ku li qadekê, li meydanekê tenê bimînin ku herkes li wan mêze dike û aqua jî ji xwe mesela avê ye ku ji avê ditirsin. Xenofobi jî ji جه انسانه یعنی بیانیان. بیانیان tirsa ji biyaniyan. Baş e. Çê nebû? Bersiva rast. Em hatin pirsên sedî sed lê beriya wê kabin ne wisa? Rewşa puanan piştî beşa sêyîn bû çê? Murat bûye 9500 puan. Rüstem ji ber ku divê beşê qet puan nestin 4000 puana demaye û arjen jî puanê xwe zêde kirine bûye 23500 puan. والله تیدا شانس چی ویده Îjar mafê Murat û arjen heye ku pirsê sedî sed. بله بله خوازم Ne var tu بله ji bo ku pirsê ne wisa ji bo ku بله derfeteke Belê. karî puanê xwe bes puanên beşa çûyî dibe duqat an jî ew nevî dibe ne puanê we hemû. Murat tu pirsa sedî sed dixwazî an na. بله ماموست Ji خوازم bo Murat bila pirsa me ya sedî sed B. Kesê ku welatekî bi zor û pestê bi rêve dibe. A. Monark, B. Teokrat, C. Despot, D. Oligark. کێماسیە کوردیا منە ئەس باش زانم دە وان تەریمە باش زانم دە Kesê ku welatekî bi darê zorê, bi zor û pestê bi rêve dibe. Ji wan re çi dibêjin? دەسپۆت Te goyerê? بله ئەرێ مامۆسە دەسپۆت Bila erê be. بله بله Murat dibe C. Despot. Gelo rast e anna. Saat baş. Pîroz dikim peyveke ku em pir dibihîzin. Ne wisa di roja xwe ya بله Di roja xwe ya îroyîn de jî em dijîn wê rojek despotên ser rûyê erdê ne were taliya talî ji ber ku ê berxwe didine wê bi serkevin îjar em Rüstem nikarin ji te bipirsin biborîne بله rêgezeke vê bernameyê bi vî rengî heye em ê herin cem arjen tu pirsa sedî sed dixwazî an na بله دخوازم dixwazî اره ماموس ji bo arjen bila pirsa me ya sedî sed B
Kîjan navê demokrasiya teşeî ye? A. Plutokrasî, B. Poliarşi, C. Juristokrasî, D. Teknokrasî. Demokrasiya şiklî, teşeî. Teşekkür. Demokrasiyeke şikliye yani bir şekil demokrasiye. Ez ê bêjim A. Plutokrasî. Te goyere Erê. arjen dibe A. Plutokrasî. Gelo rast e anna. مخابن Şaş bû. puanetê beşa çûyî tenê nîvco dibin. Bilahiyete hemû puan nêvî nabin. Tu dikarî vekşe jî tu dikarî berdewam jî bike. û Tu rast bersiv bide puanetê werin ciyê xwe. eger ez şaş bersiv bidim, Şaş bersiv bide dîsa wê nîvco bibe. Tu dîsa şaş bersiv bide wê hinekî din nîvco tir bibe. û mafetê vekşînê jî heye di vê keliyê de. Vê çaxa ez ê vekşînim valla. Tê vekşe. Tê bawer nenim kîjan rast e. Tamam madem tu vedikşe. Ka berî ku em bersiva rast bixwazin em ji hevalê xwe din em texmînê wan gelo. Polo. Rüstem tu batê bigota kîjan? Mamosta zingî kêmasiye da min berçavka xwe jî nanî. Ha, demokrasiya teşeî, Bele. poliarşi, juristokrasi û teknokrasi. Min ê bigota polyarşî. Te bota poliarşi. Bele. Murat, te jî bota. Polo. Em binerin gelo navê demokrasiya teşeî çi bû? Poliarşi êdî çend kes bi rêve dibin, ji xwe ji bo wê dibên demokrasiya teşeî. Plutokrasî kesên ku dewlemendin û ew bi rêve dibin. û juristokrasî ku dadmendin ewin, kesên ku yargıçın ew bi rêve dibin. û teknokrasî jî kesên ku ji kesên teknîk pêk tên, hemû biryaran ew didin. Polyarşî ji bo wê teşeî ye demokrasîk, wek şekil dibên qey tu dibe qey demokrasî lê dîtaliya tarîsa çend kesin dîsa. İjar em binerin de encama pirsên sedî sed de rewşa puanan bû çi? Murat bûye 12,000 puan, Rüstem ji ber ku ji xwe me pirs jê nekiribû, mafê bersivê tune bû, mafê pirsê jî tune bû. 4,000 puanê xwe diparêze û arjen ji ber ku carekê xelet bersida û vekşiya 17,025 puanî derbasî beşa finalê dibin. İja em ê herin finalê. Ne war? Anha icar dem tune, yani wexta piştî ku pêlî butonê kir dem tune ye. Ku we xelet bersida derbasî masadin nabe. Bila haya we jê hebe. Puanê we ku têr kir û bixwazin hûn dikarin ve bijêrkek xelet, yani ya şaş şiqek xelet jê bidin avêtin bi 2500 puanî. We avêt hîn jî hûn di navbera ve bijêrka diçin û tên û hûn dixwazin texmîn bikin. Hûn dikarin yeka din jî jê bidin avêtin bi 2500 puanî. Yani 5000 puanê xwe hûn karin feda bikin û tenê du vebijêrek li ortê bimînin. Lê piştî ku we vebijêrekek avêt, hûn dikarin jî bersiva xwe bidin. 2500 bidin, 10,000 qezanc bikin, 7500 puan li karê ne. 5000 feda bikin, 10,000 qezanc bikin, dîsa 5000 puan li karê ne bila haya we jê hebe. İjar. Hûn amade ne ji bo beşa finalê? Belê. Belê. Te guherê bi hemû kele caniya xwe. Beşa finalê dest pê dike. Ji bo beşa finalê bila pirsa me ya yekemîn bê. Kîjan wek hunera heftemîn tê binavkirin? A. Şano, B. Peyker, C. Wêje, D. Sinema. Arjen? Mamosta ez bawerim ew sinema bû. De sinema. Te guherê? Erê. Arjen dibe D. Sinema. Gelo rast e Anna. Saat baş.
yen beriyawe çine şaş habedire Yendin çi bûn pekere mimariye mimariya bû ne var weyneye wê ne hebû û şuhe şanoye bejin û müzik û helbestê jî tevlî dikin ne var belê. Sinema ji xwe ji ber ku hunereke din hunereke ku vê dawiyê êdî hatiye çêkirin Sed sala Dawîd ez ji bawerim ber Musa ji ber wê kabûl cewek kir. hunereke heftemîn çima ji ber ew hunerên ciwan hene ya navên dibistana jî dediyen dibistanên hunerên ciwan zanîngehên hunerên ciwan weke hunera heftemîn ji bo wê hatiye binavkirin ji xwe piştre bi navê hunera heftemîn kovareke sînemayê jî tê derxistin sal 1973 ez bawerim Saet xweş te pîroz dikim Spas dikim mamoste. Ma çar pirs. Her carê zê bînin bîra we ji bo ku hûn hewl bidin mafê ber pirsên sedî set belkî tedî puanê we nêzî hevdû bin ku hûn her sê jî karî bin mafê pirsên sedî set bistînin ez ê bînim bîra we. Arjen ji xwe re pirsa sedî set ya finalê garantî kir. İjar Rüstem û Murat hewl bidin hûn jî nekî lez bin. Amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya duyemîn bin. Amade ne? Melê, melê. Belê. Ji bo beşa finalê bila pirsa me ya duyemîn B. Kîjan navên nexweşîna têkçûna pergala hevsenga laş e? A. Vertigo B. Weba C. Atî D. Kulêr Rüstem, Murat tu bê êdî pêlekî me jî newsa ji ber ku maf nayê Mafê serî. Nexweşîna têkçûna pergala hevsenga laş hevseng Belê. ew a laş têk diçe. Vertigo, weba, atî û kulêr. Em şaş bim, o şaş nebîra me vertigo bû. Wezî ew bijî bibêjim. Vertigo ler goh da bû serî de bû. Ew ji dikeve laş. Laş xwe lan laş hemû ye ji xwe erê. Ez ê bêjim a vertigo. Te got erê? Erê. Rüstem dibe a vertigo. Gelo rast e an na. Saat xweş fîroz dikim. Erê ji ber ku di meseleya ku ew ava hundirê Hundirgoh, goh û belê. balans û hevsengiya laş xera dibe. Ne esasê xwe ne nexweşiya guh e. Belê. Hevsenga laş xera Laş, dike. he. Kesên vertigo ne? Tu wan piçekî zîz bike ya jî ku bero di trêna de ya jî di otobîsa de ters nikarin rûnên. Derhal gêja wan çi dunya li dora wan Ji wir hat bîra me bû Zîz gelo dibe. ji laş tê hesiban ya ji goh tê hesibandin ji ber wezînkî dortê ama dizanim car ji vertigo. Yani ew hevsenga laş xera dike. Belê, Dengeya laş laş xera dike. xera dibe. Di bi taybet de ma erdhej çê dibin de erdhejan de karê wan pir zehmet e yani ku bi tena serê xwe bin. Yani nikarin ji vir werin heya wê dira bi çarpiyayê dî dikarin. Nikarin serî Li ciyên bilincî wisa ez bawerim Erê mamoste car erê caran gelek ser gelek rewşên cuda de ew hevsengiya laş pergala hevsengiyê xera dike û navê wê nexweşiyê jî vertigoyê em hatin pirsa xwe ya sêm Murat ca doratê Rüstem jî ya xwe garantî kir hûn amade bin ji bo beşa finalê bila pirsa me ya sêyemîn B kîjan ne berhemeke feqiyê Îran e A. Zembilfiroş B. Xan Dimdim C. Mevlud D. Ey av û av Murat Feqiyê Teyran. ne berhemawiye Zembilfiroş yevî ye. Mewlûd ew hebû ya Mewlûd. Çawa navbera te û klasikên Kurdî Baş yani dilbê hey dilberê, wey dilberê, feriya ji destê keserê û avek javakê ew serê wêran ez ê malêm xirab. Lê berê Mewlûd heye ez ber Mewlûdê deme ya Mewlûd heye bû. nizanim Murat divê tu zanîbî divê tu texmîn bikî erê hewl bide ji xwe re bîne bîra xwe ji bo ku dem jî tune ye demek bi sînor kirî tune ye ji
باید تو کاری باش هول بدش خواب و خال بیجینگی خه تقول زبارم تزنبل فروش لبیجینگی خست نوسا بله زنبل فروش شو مش خود تمام زنبل فروش تمام تقول بیجینگی خست هول بده وان باوی جوسا اکوت دزانی برهمین وینش خورا لبیجینگی خه بنره به کی جاندمینه کوتا زنبل فروش لبیجینگی خسته به سیو به شرکت امان خاندمدم مولود و ای آف و آف اتکام به بیرکا جوابش نوسا اری پوانیت هنه تیرا خود پیر پوانیت هنه نوره یعنی ايش بو غرانتی بكم جبو صدي صد تو و بجرک جه بده آویتن به 2500 پوانیتش تبستین زنی نه 1000 پوند دنا ما كوز راس ببنم ها تو 2500 پوانی مشته بگیرن تو راست برسفیدی دی به 10000 پوان بله 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 و چاقه تو 7500 بله پوان بکاری ام يكي جداك ما موستن ام جبو مراد و بجرک غلط جه بدن آویتن جو خو یک جیتل بیجینگ خستیه گوره حسابا من دو و بجرک خاندم دم مولود ما نوره بيم خان دمدمه او تو دکاری یک آتیشی بیجینگ خی بله يك اجر بيجي يا ام خما جبو مراد و بجرک کدن لبیجینگ دخل لا غرانتي به زنبل فروي فقيه طيران بو حيرا اشتام خود اول بیجینگ خستو بلا مولود به ما مثلا مولود هاي بيم تنه يعني مراد دبی جه مولود گلو راسته آنا باش نقول مولود دیک نقول مابود نه وساری نقول مولود ما مثلا يا ترسیم کتی بیش زنبل فروج سال نقول يا مولود تنه بيم نباورم هبه اما خود البیجینگ خسته بود آره، دست آه. بکده او زنبل فروش وش خود دست بکده گو مولود نباوری نواری نباورم شيء نابر لیت غرقانه بت انا غرقانه غادي بله بله صدق ساعت خوش تپیروز دکم ام هاتم پرسا خویا چارم آماده نه بله بله جبو بشا فیناله بلا پرسا میا چارمین ب کی جان به جرابه این خو نافدار بویه A. Balzac B. Montaigne C. Jean-Jacques Rousseau D. Denis Diderot Arjen جربه یعنی به ترکی deneme de bejin az bavarım. Vay usanı. Ez ele binerim. Evet. Bu xeynim. وی تشتاقي تاقوت از بليف Ez ناكم bavarım ya bule. Valla nave hemiyan jî dizanim le. تقصت خوندي وهر سياي Na تقصت kijan cerebe yan nivîsandiye pê bawer nenim lê heme binêrin. Ez ê bêjim B. Montaigne. تاقويري Erê. Arjen دبي ب مونتين قالوا راسته انا ساعت خوش او خواندی اش بله، مونتین. نوسا جربه جوره کی نویسه کو بهتر سر مجارم پروردهی و فیلسوفیه و مونتین جی دوی واریده نوره ناوو دنگه ساعت خوش پیروز دکم حالا حاضر اون هر سیجی مافی وی پرسین سدی سدی لگل و روشا پوانان چیه نزانم باش خوش دچه بشار فینال نها و صاحب کلجانم هاتم پرسا داوی یا و بشه پشتی و پرسه امیل روشا پوانان میزه بکن گر کو اوی پی دی وی به پرسین سدی سد نمینه دبا کو ام نپرسن جی دبا کو کسک خوف ریابه و حوالی نه پرسین سدی سد بخوازن جی ناگیجن وی حوالی امی نپرسن لینا کو پوان نیزی هفن اوی روش د پرسین سدی سد د بگو هر امی چاغه بپرسن آماده نش با پرسا داوی یا بشا فیناله بله Erê. جبو بشا فیناله بلا پرسا میا پنجمین ب موتورا دیزل کیجان ساله هاتیه ودیتن A 1892 B 1902
C 1912 D 1922 Murat ولا ازو شانسي خو ماموس از نزانم ده نزانم عربه باجن ما عربه مني موتورا دیزل دبه کو کیجان سالیه خاطبه ودیتن ادم بيلاقي نيزبه نيزه وقت ما به چه قاسی نیز ولا الناس ادم ده الناس ام فلي جملات بي ورا بلا دابا ما موسته تگویره بله مقاري مراد دبه ده ده نه وره ده ببجيكا ده یعنی 1922 دو بله بله بعض مراد دبه ده 1922 گلو راسته آنا مخابن مراد ایش خو ماف در باسی ماسیدین جنابن لی ام تخمینین رستم و آرژن بگیرن رستم نبغى طبعا تبوتا 1922 آرژن Ez bawerim ez B divê ku B be. ام بنرن گلو موتور دیزل کجان ساله هاتبو ودیتن 1812 رودولف دیزل لی به اصل خو آلمانه ایدی جبو کو ج کومره خلاص ببن جبو کو دوری کومره بکوین لسر موتور دیزل دخبته سال 1812 موتور دیزل جالیه رودولف دیزل و ته و دیتن او ام بنرن ده انجام بشا فینال ده روشا پوانان چیه مراد 17000 پوان رستم 14000 پوان و آرژن جی 37205 پوان یعنی فینالیسته مکیه عرجان چپکه مجبو آرژن اینکی شاش مایه جبر کو ام بلیزن جی پوانه حوالا ببین دو قاطی ناگیج ناگیجه بله. پوانه ته جبوه فینالیسته و هفته حواله ما آرژنه ایجا کام بپرسن گلو چاوا در باس بو مراد چاوا بوش بوته كلاجاني هبو تنبيه بل كلاجاني برابو يا خوش بو هذا نه ام تمر حد بو نعم بيقام راح حد بو نعم راح حد بو حز دکینم برنامه یک بنویسن زانی گلک جارات به بر یاردما تپیل بوتوینه دکر یعنی از باورم اوی روش تقص جداتر بایا وسات پر گهنه دا پر و کاراکتر جی کسی کی وسا هنگی دن راحتی رلاکس از لا باورم لا راح نورمال واه. بله بله پر رلاکس بوده باندورا پیل نکرنا بوتونه بو یعنی از باورم پرس چاوا بو شاور ابو مگشتی مزادن شاور ابو بگشتی پرس چاوا بو خوش بو قال خوش بل شتي من نظام بو اث پیش ها بون شتیم ساج یا بون لی بگشتی کاری بون مروف دکاری بو ورا حیا بشداوی بله خوش بشتي ساعت خوش برنامه که خوش بود. رنگی کی جدا دا برنامه همه سپاس پیروز دکن سپاس. رستم جبوت چاوا در باس بو گله خوش در باس ماموساج هناك کلیجانی هم زیاده تر هبو هناك جارز داوی دمام هناك جارم مزو پلی دکر بر مزو پلی دکر و ندکر و گله که خوش باز تشتک جاری از بیران نکن بسم الله بیران بسم الله اجد بهم قيد بسم الله نمسا تماشاوين مجي از باورم و مثلا لگلگان و بسم الله و تشارج بیر نکن زاینه که خوش بو بله باش بور رستم تلی گلک بو باش خوش بو. بو کیف خوش بو پیروز مجید دکم جاته. سپاس مام yani sen. mesela butone tuji çeki mesela be bir yardıma ya betir be vak murad be bir yardıma Na, yana az bavarım 5 finale navera ve her siyad ve bütçe bu hata perke pırsegdin ve rast bersiv dabaya ve bütçe bu hata hoş bu برنامه که رنگین بود te پیروز دکم سپاس کو بشتای بونته Arjen جبوته çava derwas bu Vallahi gelek hoş derbas bu mamuste. Yani keyfxoşi derbas bu. U armançi yani 5 darbu ne bu. U hevalın dinci yani piroz dikim. سپاس yani لگورا مراد رستم هنه کی دن لستر بو و لیش خواهد وقت مگوت از باورم پرس جوا yani مروف حس تکر کو که جوا پیل بوتونی کروا و خیلی راست برسف بدایا و پرس چی وسا جهیر رنگ بون سپاس جبو هولدانا تا تجی پیروز دکن و فینالیسته و هفته جا جبو کو حواله دن جدلی خوش من نگرن اما دیاری مافی آرژن هیا کو لکردستان جی بگره فینالیستان هفته لکردستان دیگرن
جا ام جه وشانین آرامی ام خوازم چند پرتوکا بکن دیاری سپاس خواهد. سپاس شبا کن بشتر بون و رنگ دا برنامه همه ارجنت سپاس شبا Gerek تجی basma Mustafa. Sağ olun. هر هفه مالاوه هزار جاری و جواب آوا بن بله تماشاوان نجا جارك دن ما فيناليستي خوي هفته ديار كرت تگو اري و بحمو كلا جانيا خو هفته جارك بميواني مالاوه حياه هفته كدن حياه برنامه كدن بمين دناوا خير وخشيه ده دم باش